National President ka National People's Party NPP bat Menteri Rangba ka jela u Conrad ki sangma ulaong ba kibriu ba syong basa hakithan kaput India Bangladesh kimat ya bon ki jing batang unong yalam ubatibit ubala ban wenge kini ki jing ki jongki ya kani u Conrad lapun pau habakren ha ka jingalang yalap election ha ka khatnyo trik rempang Hadalia hapo Shela constituency panpan jingkarshan ya ukertong ke NPP uba Ethan Kharpuri haka jingwan sakhi jongki hajar ngot ki ba ka election ka banwan shaka ke HEDC kala ailat ek nongshong shnong ka khatwe Shela constituency bakin jiet ya unongelam uban long kasur jongki bat penyajan hapreng jongki bat ka sorkar MDC amtang ba un mikmat nakabenta jongki haga council Henry un penya sokru pat ba ka Shela bat ka sorkar ong ukonran mayo gen ane akan kepa dorang patunga pingrang ya dorangan mai kupa nanga audit chief minister Ronandri bainga MLE scheme ko ba tentang PWD scheme ko ba tentang centenary scheme ko ba chief minister ano denga unigaman ya partirang ba may ba development ko nanga audit angunan ri bagin ya dolni worker rang leader rang party ni member rang ba may ba problem audit chief minister conduct sang mau nani bagin unigaman politics ko daw election na bisyong hayda tentang katarakwa ka na ba dunga yani gaman isnang jajeng na be nesmo aga na ibo nasong singa ko de singa de chief minister aga na gine nesmo ulta agan sky kinja nesmo natna jajeng jatna minus state ni padot aro actually chief minister ang simbaksa bunga. Simbaksa tunga. And then esimang katungi aga na ibo. Aga na esimang nagirin chiko nila. Ye problem mo ba, jika mo ba, aga na esimang baksa tunggin. Perpengirang NPP party ko at sini bagapa PS sangma sagi. May prinsipula bangsa ke biya party ko pupunta. Politics so, Jat aro thorom ba sigija kham ka bo ni pie sangma china skya NPP party secular party a NPP party jat party kham ka anio bebera jat Meghalaya state of the plug jat rangan Meghalaya ni citizen je development ko je area ba matna kra Yako darang ba samping na madja. Uli ka man saba. Gapan pachini madirang ribay. May kuba ka na ude. Yan ang kulit simang bebera na be. Khasi Hills Autonomous District Council ni election of game. Aro na simang. Yan simang ni constituency aro area ko. Nirok sandina. Nesimang na sinsak na. Araw nesimang na kamkat na. Nesimang gatal MDC ko si Okin. Iyang pa MLA election no? Ang nesimang ni iya ketemu na. Polling station na nga. Ribay ang election campaign no. Yaro meeting ka nga. Nabi, ini nga sumeni pakwa ka na skinga. Ano da siya ka nakata na simang ko challenge ka ude. Na simang ba ulta. Isang ko challenge ka na simang chingko singada ude. Singada chief minister na ka na gini. Ini na simang aga na. Aga na simang na permission ko inga. May na singa darang ko ba? Sunnap na darang ko ba matnang na? Darang ni kam ko ba development ko na sikat siya kam pa ajenga. Hindi ba sini public ni right ko na. India ni citizen o kan agree.
Meghalaya ni citizen of Anikri, J right ko aro, J benefit ko na simang mata na macam, ya kusat singa takyo gain, ya kusat na kanenya. शिक्षा का तरफ से भी वोट कम है तो मेरे तरफ से एनपीपी पार्टी को विश्वास करो, एनपीपी पार्टी को विश्वास करो क्योंकि 2028 तक पावर में ही आएगा। तो मेरे तरफ से सर कॉन्ट्रैक्ट है, इधर आप लोग को मदद कर सकते हैं। अभी थोड़ा दिन भी हो गया, इधर सर स्कीम भी सैंक्शन किया उमथाबो स्कूल के लिए, खरसन्ना में भी अभी वेटिंग शेड भी सैंक्शन किया। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूबल टाइम इन हेल्पिंग द पीपल हियर। तो आप लोग विश्वास करो एनपीपी को, क्योंकि खाली इलेक्शन का टाइम में आके आदमी को थोपने के लिए बुरा बात है। क्योंकि मेरा तरफ से इधर आके दुख लगता है आपको देखने के लिए। अभी भी सोलाब से आके रास्ता भी नहीं है, पानी को पार करने पड़ेगा। तो जनता लोग मेरे को प्लीज विश्वास करो, आपके साथ विश्वास किया माई को, मेरे को भी विश्वास करो आपका कैंडिडेट के जैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंसी से। Na mera kietsen, shokke, en tsa na ding. NPP!